Ko tahi marama kua pahure I te toanga o te kapa Breakers I roto I te whakataetai poi tūkohu ANBL o ahi Tradia. Nō muri tonu mai I tā rātou tākoro whakamutunga ka whakaoki atu a Paul Henare mo ake tonu atu. I kōrero a Roihana Nuri ki aia I te rānei me te pātai atu he aha kei mua I te aroaro I nai nei. I hao tēnei hau tupua hā kina I ona moi a ki runga I te papa poi tūkohu. Mauana tēnei kupenga hei whitiki I te huarahi ka whaia I te hunga rangatahi. I'm a little Māori boy from Hawke's Bay can do these sorts of things, so maybe I can achieve my goals as well. Tērā pea nā roto I ana toto Māori I eke ai ia ki tēnei taumata. I was able to apply for grants and, without those grants, who knows? Maybe I wouldn't have been able to, I definitely wouldn't have been able to go to certain tournaments. Engari, I haere ia ki ngā tauwhāinga nui o te ao, hei kanohui moa o te aroa. Aha koa te hea kapa, pakaruana tana wera. Paul Henare, you have got to be kidding me! He's the heart and soul of breakers. He's the epitome of what a breaker is. Engari, kāore e mutu ngā mihi ki reira. He's a very good coach and he's very determined and, he'll do well with the Hawks and, even the Tall Blacks one day. Engari, hei tā pero Cameron, e kore a Henare e noho pūmau ki konei. I think he'll still be a Tall Black easy for the next 2 to 5 years. From now on, the Young Player of the Year award will be called the Paul Henare Cup. I nāi nei mau hūtu ana a Paul Henare, kei te kauhau ki ngā whakamenenga, kei te poi hoki ia I ngā rangatahi Māori. If you love it that much, there's no time for rest. Every time you're resting, someone else is working out. Every time you're not shooting, someone else is shooting, trying to get better. Here's a little trick. Hei te pōnei ka tākoro te kapa Hawks a Paul Henare ki te kapa o Saints I nāi nei kua mutu ngā mihi he pakanga kei te haere. Roihana Nuri, te karere.